دسته آبوری یا باکور رجلات سوریه فرنیا خابور کودید هر ساعت که ده نیزی 20,000 نان هل برینه لباشار حسکی فکره. فرنا لطاخم شرف یا حسکی هات فکرن و دید هر ساعت که ده نیزی 20,000 نان هل برینه. ده مراسم فکرنا فرنیه ده نونرین دسته این باکور رجلات سوریه و رفبریا خسر آهرما جزیره بشتاری بون. ده مراسم فکرنه ده هات دیار کرن کو فکرنا فرنیا خابور دوان شرط و مرجن زحمت این لهرم ده دستکفتیک مزنه هر وها هات گوتن کو چد به بلا ببه او دخبات خدمت کرنا گلده بردوان بن بشتی آخافتنان دریه فرنه جعالی دایکا شهید حمزه الهلدان نجاح داود و هات فکرن مشاريع حياة الاقتصاد كانت افتتاح فرن الخابور ji projeyên desteya aboriye ya li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyên sala 2023 vekirina firna Xabûr bû. Bi vekirina vê firnê re maxwest pêwîstiyên xelkê yên bi nan peyda bikin. Firne dê di saetê de nêzî 20,000 nan hilbirîne. Ev nêzî 6 heta 7 mehane xebatên vê projeyê dest pê kiriye. Alavên firnê ji derveyî herêmê hatin û şîrketa New serpereştê wê bû. شرفت عليها شركة نيو هم اللي كانوا غطوا على الموضوع.